Kanigde ka Akashvani Shillong ka khubor ban Puledo Richmond Kharlukhi. Kimat bekongsan jong ka khubor man ta ka step. U menteri rang bado ka riu loong ba ka India ka don ya ka matrikam ba perking bha persya ya ki kam bamsap. U menteri rang ba ka jela Mizoram u loong ba ka seng Mizo National Front ka kersya ne ka sarkar NDA ba lam da ka BJP tang halor kimat bayahap. Ka sarkar Meghalaya ba Tamil Nadu kila penkuburam ki arp kundai ngut ki doktor ki bala pendep ki jing kai pentebet ha Chennai. Bat ka sarkar Arunachal Pradesh kala IT no shakiwe ki company bahaya ban pendep ki khat art lagi project penmi boarding ki basa ateng. Ka khubor ke babania. U menteri rang ba do kariu Narendra Modi hnen kesngi ulong ba ke India ka done ka mat trekam ba perking bha persya ya ki kam bamsap. Bat ulay wer ki breo banele persya ya ka jing bamsap. Habagran na kajingalang belatip kum ka G20 Anti-Corruption Ministerial Meeting ha Kolkata lengba kerensan internet u menteri rang bado ulaban halor kajing IT lot ke India banrat dengkong yaki kam bamsap bat barmanra kajing kuat ha kesensyar kadar. Shu ulong ba ke India ke penankam yaki kor ki bor ke juk ke bamenta bat kajing sensyar e-governance lengba kerensan internet banmanra kajing kuat bat ke rukom trekam bahap ban ajing ken. Ulong ba ka kam bamsap ka kata bhai ki beduk bat ki badang saadien bat ka kata ekrukom im ki breo baro. U menteri rang ba ke jela Mizoram u badairu u presiden ka seng Mizo National Front MNF ka badan hakaliang sensyar ha ke jela Mizoram. U zoram thanga ulong nin kesngi ba ke seng MNF ka kersyan ya ke sarkar NDA belayalam da ke BJP. Bat kani kalong halor kimat tang ki bayahap. Ulong ba ka MNF kala kersya ni ka no confidence motion ha ka Lok Sabha balawan ra da kaliang persya. Kabapenrem ya ka sarkar pedeng halor ki ki baja ha ka jela Manipur. Habakran ni ginong tray ka seng MNF ha aizol u zoram thanga ulong bau MP bamarwe ka Lok Sabha na ka seng MNF na ka jela. Usi lal rosanga ula kersya ni no confidence motion namar ba kaseng kam sngohon ya ka jingle sarkar preng halor ki ki baja ha Manipur. Ulong syo ba ka MNF kan persya abet ka sarkar NDA lada kale ki ka ba persya ya ki Mizo. Kalong ke kebansa kan mau ha ka Kasturba Gandhi Hospital ha Chennai ha ka ba sarkar Meghalaya bat Tamil Nadu klepen long lang ya ka program penkup buram ya ki arp kundai ngut ki doktor na Meghalaya ki bela pendep ki jihikai pentebet bandru benai ha ka comprehensive emergency obstetrics care ka ultrasonography bat ka life saving anesthetic skills. La penlong ya kene kejing ai jing hikai leng ba ke soskular balai soy ya pedeng ke sarkar Meghalaya bat ke sarkar Tamil Nadu. Bat kene ke peni ke mensia melong parlok bat ke jing IT ban kentiau kilat sumar. Laidon lang ya kene ke program da Thiru Ma Subramaniam menteri ketenat kakoi kakya ke jela Tamil Nadu bat i Dr. Amprin Lengdo i menteri ketenat kakoi kakya ke jela Meghalaya. I Dr. Amprin Lengdo haba ai jingkran na kene ke jingalang iloong ba kene ke sinjam kalong ban itho ya ki CHC ha Meghalaya kom ki first referral unit given ai jing sumar ba pakash kinong shong shnong. Leng ba kene ke jing hikai ban ro banai kini ki doktor ken la ban ai ya ke jing sumar ke bapaka. U speaker barim ki yang dorbar tawan ke jela Meghalaya uba met ba lengdo hnin kesngi ula syajit biang kum presiden keseng United Democratic Party UDP. Kabaidan bentah ke sarkar senrop Meghalaya Democratic Alliance. U Dr. Jamino Mautho ula syajit biang kum General Secretary kadbau menteri sarkar uba Apol lengdo ki MLA bakentup uba Lakmen Rumbui uba Renekton lengdo tongkar bad unujor ki sungo kila syajit kum ki working president. UMLA uba Meral Bonds im bat ki MLA barim bakentup uba PT Saukme bat uba Syitlang Pale kila syajit kum ki vice president. Uba met ba lengdo uban bat ekakam presiden ke UDP ha kasamoy balai snem ulong ba ka UDP kan beteng bandawa ya ke jing pentrekam ya ke inline permit ha ke jela bat bandawa banyo jing itu ya ke ketien khasi bat garo ha ke 8th schedule kariti sensyari. Kani ko kubor ka wanchapi na ka Akashvani Shillong. Ka sarkar Arunachal Pradesh kala IT yaki khat artli ki project penmi boarding balashu saateng sya ka National Hydroelectric Power Corporation Limited ka Satluj Jal Vidyut Nigam Limited bat sya ka NIPCO.
Layasoi ya kisah sekolah henin kesngi ha kebalai don rengkat Menteri Ketenat Penmi Boarding ke Sorkar Pedeng URK Singh, Menteri Rangba ke Jela Arunachal Pradesh Upema Khandu, bat usembut Menteri Rangba ke Jela Arunachal Pradesh berikmi ya Ketenat Penmi Boarding Ucau Namin. Kajingla bat Penmi Boarding kini kikat arteliki project bala shimno nagi company shimet kalong katwe hajar sanspa arpulai megawatt. Ka simposium ba arsni halor ki kam jungok kai perthai ban penedan bentalang ya ki emlang salang hakathan chite lam mingi kalakut no hanin kesngi. Ki reu syampang kinong yalam hakakar khana ki kam jungok kai perthai ki kena apule bat kiwei ki bedan bentalang na kelengkathan kile shim benta. Ha ka baki beriau kilawan bania shim bentalang bania keren halor banwat kilat kilenti kumno ban kentiu ka kam jungok kai perthai kaba peneran bentalang ya ki emlang salang bat ha juga por kaban pene ki ki badan ha kamariang kani ke simposium kelalong ha IIM Shillong ha Sauli kani ka simposium kalakut no hanin kesngi ha kaba uba pol lengdo Menteri Ketenat jungok kai perthai ka Jela Meghalaya ulalong ukongsan uba pol lengdo ula keren syapang kajing itanat jong Shillong bat kajingla kumno ban kentiu ya ka kam jungok kai perthai. Ka Meghalaya State Legal Services Authority nin kesngi kala penlong ya ka pension lok adalat ha ka ying syari Meghalaya High Court. La penlong ya kani ha po kejingkmi u Chief Justice ka Meghalaya High Court u Justice Sanjeev Banerjee. Ki presiding officer ha kani ka pension lok adalat kidai ki Chief Judicial Magistrate kam Secretary jang ki District Legal Services Authority ka Shillong, Jowai, Nongpo, Nongstony, Maukarwat bat kiwei-kiwei. Ki drawing and disbursing officer nagi tenat sorkar boper bat ki badai banyo eka bai bam temen kilawan ban penbet ki kam bai bam temen bat lala ban penbet ya prapulai teli ki mokot duma. Ka Presiden keri ka Draupadi Murmu kala ai jing menjur ya ka Digital Personal Data Protection Bill arhajar arpulai hadian bala wanra bat menjur da ka Lok Sabha bat Raja Sabha. Ya kini ke bil la jing menjur da ka wigesur ha ka Raja Sabha ha ka kendai terik menta unailar balade ban ai menjur ha ka Lok Sabha men ha ka nyu terik menta unailar lengba ka voice vote. Halor ki jingkerpat na ki babun kiliang ka yeng syari Manipur kala batha ek sorkar Manipur banwat ikilat ban pentre kambiang ya ke jing syakri mobile internet ha ka jela. La ban kedau hang ni baya ke mobile internet lakang ha ke jela na do balami ke jingi kenat bat jingi snam ha ke jela ha ubnai jemang. Ka yeng syari kala batha ek sorkar ban kemi ek ne ke benta bat ban ai ka kaipot. Bat ke yeng syari kan sa bishar biang ya ke ne kamat ha ka laipoi terik benta unailar. Ya ke Home Minister's Medal for Excellence hakikam tokit jong senam arhajar arpulai on ai syakispa saupongut kipulet. Ya kani ka khusnam la jupen bana man ka khat ar tarik unailar man ka snam. La sedang ya kani ka khusnam ha ka snam arhajar khat pra da ka jing temu ban kentiu ikirukom tokit akikam sneu bat ban itu ek jing trishitom ha kani ka benta. Kat kum ki kubor na ketenat korbari ke Sorkar Pedeng ki bayo khusnam menta ka snam ki kenthop ya khat sangut na ke CBI khat arngut na ke NIA shiphogut na Uttar Pradesh kendai ngut na Kerala kendai ngut na Rajasthan prangut na Tamil Nadu nyongut na Madhya Pradesh hendreungut na Gujarat bat kiwe-kiwe ki dei na kiwe-kiwe ki jela ki Union Territory bat na kiwe-kiwe ki Seng. Usap Inspector Salme R Marak na Meghalaya ru ula syajit banyo ekene ka khusnam. Bat katto ko khubor kalakot ekene ka step ka balawan Shapi na ka Akashwani Shillong. Hakapor prabajing neso baga Delhi Station na gabanta ka khubor ka ktin Hindi ka banbot ka khubor ka ktin Pareng hakapor prakhat san minute. Ngipen kan mau piginong sngap ba hakapor prashteng na kene ka station pinyo ya ka North East News. Kapor menta kala agenda partat prabajing.